Centerclass llega a Aruba e ela vem com buki Academia di Pit pasina por explicature cambio ng kuting de pit nang na color. Awe no sabinha que nang na Princesa Amalia School pasina por 13 e buki aqui tambe pe mucha nang será conheci kunet e pa juffrou nang tambe por haya buki aqui pa compartir com mucha nang tour e bonita storia nang di aqui dentro e color nang pa mostra kiko tay significado de cada de nang. Tour school lo recebi e ore nanang copia pa e mucha nang e tambe lo recebi link caminho que lo pone aqui arriba internet pa sina maior nang tambe por disfrutar junto com mucha nang di academia decente. Mas pa bem mucha nang que bonita buki que nang com Centerclass A13 e corda bom é melhor regalo com 100 por 13 para cada de nós para tudo mucha nang ta hope amor e hope alegria.